ناوی من هارونه جمردینه ما يعني المردين استوري هات مدني نام مالباتك ولاد باريس ده دايك بما ولو مازموما يعني جيانا مني مالجي كم زاده جيانا جواك تشاو درباس ويا ايماجي زاده جي فرق وجدايا خدتنا يعني مكتبو كاري شغلي وام وابو شتي ما حاج سالم مكتب خان يعني مكتب جي حتى حاج سالا بشتي مخن يدي ولو خواسته كامجي خواندن تونه بوج زده يعني تاني وكي فورماليتي ام تشون دهاتن مولو قدان حاج سالا مولو بردوام كر بشتي مكتب ما خلاص كر بشتي دمكي ام وكي ام درباسي علي متروبولين تركيا بون الورج قدرك بسالان ام الورمان يعني بريام درباسي ودري ببن جيانا ماي گنجي ولو يعني خوشي خو باشي خو حمو بهبدور درباس تبو يعني ما قوم مالباتك ولاد باريس يعني ولاد باريس شو يعني تاني ولو انا نكو وكي مالباتك زيادة ولاد باريس ناف خدا هنا مثلا باشي خو مثلا چوینا میتینگا هی رای خود دن بخوا او باشه وکی نوروز روزن پیروز دچن وانا يعني پیروز دکن يعني او خاصه وسنه و چارچوبه ده ولاد پاریس یا خو او خاصه يعني ام وکی هجمار خوش کو برا شش حفت برا و شش خوش کن يعني مالبات قرابالغ وهنا كي يعني هجمار اخو هبو بشتي مش قن دركات نش خودات هنك بلا بون تشيبو هريك جما شو جهه كي جانا خو بردام كرنك شو دربه ولات جگند درکتن چه بود این آجی چوینا گند هاتن چه دبه يعني ما از نکارم بیجیم يعني مزارو كده پارتی ناس کرنا من ولو بچکتی دست بکر نه هنه کی درنگش دست بکر مثلا زیاده مثلا دانستاندنی من به پارتی را چه ندو به وکی تفگر آزادی را يعني حياة بالسالية خوانجي زدا علاقة مج سياسة بتنبو يعني مرايا خولو تاني دا يخوي كي كرد حتى جارك ميا رايا خدايا اك بارتيجي يعني يا اك بيجي يعني راسيا ما ابو يعني نكو مبزانه بون حركه ذكر انجي فرقان تشتاد ابو ما غوري غاف داوت نولو بو جبرا باندورا هوالتيا جواكي تأثير جدا سر إنسان ذكر يعني حياة بستو يك سالية خوشي زده ناس کرنا مني تفجر آزادي حتى جارا ما علي شاش دجي ناس ذكر جبر فيلمي كو آوا كربون جواكر دان نشاندان او باندور و تاثیر سر مالباتا من خوش دکر يعني دهشت که تفجر آزادی شاشی ناس بکن علی وکی دجمن بیناسه کرن ده يعني اول مرة چه دبو يعني ام بیج ولو مزرار مزن دا ریخستنی تفجر آزادی ولو جی چه ندبو نورمال مجیان خو بردوام دکر
پشتی آسته که من کت هنک فرقان تشتا تایبت شر کوبانه دما داعش درکت اورته و شر کوبان مزن بو و دمه بهتر ناسکرنی ما چه بو مثلا جگون دمجی بخواد تبلیغون چه بو yani mesela küçük ciran ama bu havaltiye mi küçük bu abu khoji dama tevli bu işte demek ki zaten şehit ket yani tesirek lemici şey kere bu yani hem beter hiç ko naskerna meni vaki Kürt harekata Kürt vaki civaka Kürt şob hatta şer rojava şer kobane beriyavi me rojava kuderi bu جغرافيا الكدرة جغرافيا الدنيا كذا ميوان ناس نادكر يعني شر داعش ده هنك ناس كنا ما تشيبو أنا براستيه كك كوبان الكدرة بو كاس نظام وزده يعني نكو كي أم مالبات براني جواك باكور ده ناس كنا كله زده نيمو يعني أولو ناس كنا ما تشيبو ما خاص وده ماش تبلي ببن يعني درفتي كأم تبلي ببن تشينابو ريو ري بازان ده هناك عجميتي ما هبون مثلا شاب تبلي ببن يعني سالة كده سالة ولو بردام كده حتى ما ريك بيدا كده همولو تبلي بون يعني حيام تبلي بجي جيانا ويدري ولو بردام دبو يعني تقالي تاخد تنبو كولو قيمته خوي جياني يعني جي زده تنه بو يعني هنا جي ولوه باش بو يعني انا وقت بيجن درنگ بوجي ام تبليبون ولو ناس كرامه بهتر چه بو بشتي ذات ام خد تبليبون درباس روجاوا بون حتى درباس روجاوا بونجي ام راستي چنك ناكوك سري مرات چه ذكر يعني مهر البندي بو عجبا جيكي چوايا اما چوا حركت بكن چوا تبگرن جبر اوج كت يعني اف چل ناكوك كي سري مراده جبر ناس كنا نزيده بو زيده ما تمام خواسته كي ما شهر هبو ام چ تبلي بن وكي سفر بالك بچن دمكي بمين روجاوا شاري خو بكين وكي طول راكن تشبه وفجرن ارمان جمج بخوج ولو بو بيشت ام هاتن درباس روجاوا بو جوهرتن تشبه مثلا انسان ده جوهرتن تشبه يعني وكي كتش دنيا قدن شخص سينوره مثلا ابرا باكور روجاوا ام سينوره كده درباس سينوره كدن بو وجيانا ورو برجي بر فرخه ما بين فرق ديت يعني ولو بيتر ناس كرامة بهوالا رتشيبو برسين كو بمرنا كوب تشي ذكرن ما برسفي وان ديت ما زاني بو كو ام هاتنا دنيا قدني دي حقيقة جياني هدي دي مناس فكر يعني حتى ام هاتن رجاواجي ولا راسيك ابو وكي بترس عجبا مثلا جاران قوتني دجمن دهاتن بيرا ما عجبا وكي كنت بيناسه دكن حركة آزادية وكي كرت بيناسه دكن عجبا ولوه نه ولوه يعني وكي كرت افتشت فكراندن بإيش اما راسيا مجي ابو يعني بيزانبون إنسان دينا وان فكرات خسر إنسان تابع بشت ام خوب خا بيرا ام كتنا هوالا هوال ناس كرين ملت روجاوا ناس كر راستيا وجوا كما ناس كر برسوا قالك برسي مرواجي دهات جي يعني جبرم خد كت النافي دي ما بخد دي تدي هيس نذكر هنا كاس مرفي بيجن اولويا وكي دجمن بين اسابكن يدي ما بخو ام بخو دبون طرفدار بي يعني ما بخد ديت ابجي بو ما باش بو حتى كو ام بخونا كت النافي ما خويا ابو امن تبلي نبو ناجي حتى داويه يجي يقولوا الناس كرني ما زادت شي نبونا يعني ام بشتيكو بجروب كده درباس روجاوا بون جروب ما مگو يعني 16 17 کس بون
پرانی خورد بود yani hamama gişti xort mesela şaş havalı için tetun ama praniya xoş hemşeri hevdu bun yani jmer dine bun emulo gihişt nevdu pişti em maqam peyman berikum sinor derbas bikin jeku derbas tabın alana kam derbas bunji yani pişti seroja dest bekir em derbasi kubane bun سه رجال مالباته که ولاد پاریز مان مالباته کو دست پک مناس کرجی او بوزاتن پشتی و ام بلا بونج هفدو یوم لجی پرورده گشتی هفدو دید ولو beş ام در باس بون ام چون مات در باسی دیر کی بون خانه سوری لو دره ام بندی روزم پرورده مان حياة هفال قشتي كومبو يكو دورة ببينن پشتی دوره کوم بو پشتی 2 هفته 3 هفته مدرس پرورده کرد پرورده شروانی نو ورجی ذات شوا تبلیغ بو هواری جن هواری خورد به هفره بون دوی دری دجی بهتر مثلا راستیا جن و راستیا زلام بهتر هات ناس کرن تکلیه که به هفدور داتانین علی دانستانن چوان ازیکاتی را ور بکن ما هنک بنگه دور ده گرت مثلا شروانی ده پرورده پرانی سر تکلیه حوالتی جبر پیشت کرد پرورده مش هنک گران در باس بو راستی جی مسیح مهدید اما عسکری و ایدئولوژیک پرنام هفته بو جبر به هنک آلیان ده ام کم دمان مثلا ما درسین هبون لازم 3-4 روزا دریج بکنه مجبور وقت کم بو دخست نره روزه که 2 روزه ده yani me bilgeha destpêkê li wir dît aliyê gava bitin wekî felsefe rêbetî me nas kirin di wir de destpê kir ama ne ku her tişt wê destpê kir yani ew piranî mesela ez bi xwe beşê eskerî min pêtir girîngî da yani bi demê re mirov fêrbûn heta me giranî bêtir da alî îdeolojîk alî felsefî alî hareketa azadiyê fikrê wê fikrê rêbetî heya me nas kir انك وقت خوار راستجي زور زحمتي ما شروان ده شيء بون وكي شاوا وكي عليه جياني ده بزورنا مامون جبرت هني تشتيكم مجيان ندكر ملازم بو الور فام بك ده تكلي هوانتي ده درابون رونشكاندن بهدورا اخافتن ده حتى رازاني حتى خوارنه تايبت يا هري بالكش خوارن çekerim mi mesela şervan nu deji mesela nakırki ulu derkaten vakit çava xortek de keva mutfağı خوارن çebike yani ev hatta ma derbas kır rasici mezahmeti kişan jber anar fer bu kama dayka ma yani hoş kama ma خوارن ejmara çebike vantsta na'al bi bu jberi balkej da adımları tabii hatta fer bu gelek birani ne bunu şey bu yani وكي مكتبه بو وكي مكتبه كي بو شو انسان دسبك بسيش حفصاليه خو شم مدرسه او شي مدرسه ما دويمي بو يعني علي جياني ده علي فيربونا جياني يا راسي باشي خو خرابي خو هبون يعني باشي خو زحمتي خو هبون يا راسي ولو درباس بو سمما درباس بو پشتیوی ام دادن لسه جهدو هنک وقتیانه هر یک چون آلانه کی پشتی ام درکتن پراتیکه جی زور زحمتی من بردام کرد تابی ما اول بخواه دان وستاندن زور لما بون اول بمره ام درباس تابورا بون مثلا yani pişti şervan nu am derbas pratik ebun am çün alana şehit xabat taburi jana taburi despekir jana taburi de ji lisaji havale jen havale khort ebun ki
جیان سب بردوام کرد عینی سیستم بردوام کرد یعنی عالی آنایشت عالی جیانا به هفره هفش دور دجی هدی مزحمتی خود درباست کرد یعنی جبر هرتش خلاص نببو مهم بهتر پرورده لازم بو فهم کردن لازم بو پشتی هم درباست تابوری بو اول بیرانی که بچوک جهیت خوازم بیجم هنک بالکشه جبر مهنک که ماسی خو لشروانو درباس نکربون تابوری بردوام کن یعنی او ناو حوالا ده وکی مثلا علی خوارن چکرن ده علیه ده از پر هنکی zorlama da bu yani tecrübe mi tune bu mesela kimasi min hebun dema dor dahat me yani rastlayacağım zorlama da bu mesela her cari min gerekçe peyda dikir min digu asxarın çeynat acaba aslında ya rastlayacağım bu henek feodal bu mecberi bu dibere min hacet peyda dikir şuaz hafta ki havalara mxarın axar جبر anlayışa ki me ro çevt hebu yani بجن و خورتار ناو هفدوده هنك فيروان تستان ناو بو حتى كي بشتا مش هفارار قوت مقول والله من شرم ذكر فلان فلان ما ولو درباس بو او جيكي دبير عمدا ما يعني بالكيش بو جبركو هنك بايش هجي هنكي بشتي تابوري ذاتا شر دست بكر شر شداد دست بكر حمله شداد بخوش حاضر بوم یا گنده مدیبان ایشنگالی حاضر بوم پشتی شداد یا من بش دست بیکر Yani ya günde şengal ya mediban hani kesan bu mesela zu xalas bu haft roj ده roj berxada zede perçünün mezin çene bu ya şida de jewlu mehkeman berxwana da yani ve de hazır bu zor zahmeti me çene bu zede de derede yani de be ali şerde acemiyeti me bu zaten me tercübe xud aspek de burada girdin جبروي ام شو دمام درباسي حمله من بجيبون دور ده بيتر ترجمه مچيبو مثلا بيتر ناسكنا مشر راستيا شر راستيا دجمن مچانيز ببن و دري ده بيتر وكي بروفيسيونال بونا ما داس بيكر شخوا مادي داس باخرجيا گندا دكير دي اوبراسيون داس بيدكرين حمله من بجي هنك جبو مجي جراند درباس بو مثلا راسي جي مقود يعني خلاصيا من از نباورم خلاصيا من هبد في جبر ام قالك جارا كتن شمبري حوالي ما كتن شمبري يعني وناوكي فلسفه مرني مجيان ذكر اما ما تقول راستي ده احتمالا اف هي مثلا ام في حمله نوقيا الشدادي ويا مديباني وان بو او هنك دريجي اجود دمه هوني في سمه اجود حتى داويجي امتدى مان هوال زياده شهيد كتن روشن جران مبخوخ بير ولو بون شاهد باندور جدال ما ذكر بناف شردجي ام ولو هوال صبح هورد بون اليكار هرملي ده تابع بشتيا حمله من بجيجي خلاص بو هندسة وگریان جی خو حتی یا رقا جی بیدم دست بکر یا رقا دجی خو حتی یا رقا شون حتی بری که مگیجن باجر ام اپراسیون گنده رقا دبون داوید زاتن الور بریندار بوم دمام چون گنده کی مزن بو هنک مگرد اولو انجام سوقاس ده از بریندار بوم خود دم از بریندار بوم جی
yani pırbal keş bu mesela hesten juda da mı da hat avakir. Mesela pişti 5 dakika az bir hasyam ko az birindar bum. Jber ev germahi min his nekir. Yani ulo nige min de ber prekete de bu. Fişeka doşka doazdemli leda. Yani ve germahi ve esnayı da min zede his nekir. Pişti minari az nikarim bedi bimeşim. Yani 10 dakika 15 dakika az ulo arde ma bum. دنگه میج قطب بودی، هواش جبر درجیر بون، منی کار بود دنگه خوش بگیرن فلان. پشتیوی از ورو دما فشک خوار بود ورو هنکی پکیا بوم وی ملی. مسافت چه بوج قلیشه، یعنی حسابه کو ایریشه کو بکن از نکام خوب بگیرن قلیشه. ما هنک هستن ورو جیان کردن. tabi pişti 10-15 dakika az ورو العرضه ما بوم pişti ve di nefes alın bedbu من غازي هوالا كر هوال جي zaten قاطع جير دبون ولو بي حسيان tabi حتى هوال مدرخصن جي هوال پر زولا ما بون مثلا جبر آلی که دیش سویقاس کردن سربانی بو او جور دما ده هاتن سر مردیوانی سر درجه ده زولا ما بود چه دبو ولو حتى داکت نجیری برینداریا ما جیولو بو حمله ده زده ما عربه بکار ندانین وکی تایبت مندی آوی حمله ولو بو موتور شان zaten موتور از چون حتی خسته پشتی برینداری هوال هاتن مراکن جبو که ببن خسته جبر راستی جی خوین ایدی لاش میده نما بو لازم بو هوال زومن بگی هیچ سانا خسته حیام چون خسته جی مثلا آستنگی چه بون بر ملکی ده دنار شهر ده ملکی ده سویقاس بر بو امولو گیهاشتن نقطه هوالا yani دو کس به مرشانده بوج بکو مراکن موتور شانده بون موتور سکلته دو هوالن عرب بون مزمانی واجد فهم ندکر و هنکی دور دجی ما هفدو فهم ندکر yani مریا خوش راست کرد zaten شو مدیه آلان چطاره درکتن و حیام گیشتن جی خوشی مدحله که هات کرن دریده انک تیمین تندرستی بون اولوژی پشتیوی ام درباسی خسته بون zaten پشتیوی zaten مچاوی خواه کرد اما آتمن عملیات کرن و تداویات دستپیک اولو بردوام کرد جاره دستپیک کوبان عملیات بون عملیات دستپیکی شخواه zaten جی که روژاوال عملیات نبوم نما خسته گشتی عملیات بوم پشتیوی پرانی لشامه تداوی بوم yani ولو 8 ساله نزی 8 ساله تداویان بردوام کرد هر به عملیات درباس بوم yani بگشتی از 32 عملیات من درباس کردن انجام نگرد مهردایی گفت دی tamam yani ما گفت تنک مجاران گرک ام قبول بکن برینداری خواه ولو تداوی بداوی بو انجام ده hasar ما yani hasara tedaviye ya birindariye yani disaji ne birindariye ki ulu mezene en azından havale granter hene mera wa tez devanji dema mera evandı bene mera ay hoş birdi ki پشتی برینداری zaten پرانی ما هم تداوی را مجلد بون هم جی دالی جیانی ده علی پرورده ده
خبر خصن كرن هبو تایبەتی گرانی سر وابو وکی پرورده اکادمی جی پشت شهروان زدم ما ادی اکادمیا دیامین یا شترزگار یا شترزگاروان یا اولین گازی مدید اوجی داده به دو مهوان بردوام کرد جبر نافبر داد سا عملیات همت شی بو مجبور نیفجی دما yani دور درجی مهنک تشت کردن مثلا علی بردوزی ده علی فلسفه عربی برتی ده ما دور درجی هنک گرد شخوش جیانا محمو به پرودر در باسته بو tabi birindariya min پر سر من هنتش باندور کرن من وطن دای مثلا جبر از نوج تبلی ببوم این سالا من چه نبوم جبر وی ازوب جبریندار بوم وطن دای جبر کو ام پرانی شهر گرینگ دگرد پشتی بریندار بوم مگو یعنی من حساب برینداری تجاری ندکرد مگو از یا شهادت یا برینداری نینه یعنی می اولو بمینن پشتی ام بریندار بوم مهنک تشت وطن دای حتی دمکی حتی مهنک واتدا برینداری چیه جبر زور و زحمتی ما پرچه بون راستی جبر ام جهوالا قطب بون متخص بچن به هوالا حمله هینا هبون حمله عفین پشت دست بکر بهوزه بو ام وانا کیم مان یعنی جهوالا دور مان ام بروان جاران دکتر مثلا متخص هر خبر جهوالا بگیرن کی جهوال جان ما نما شر چهار دست بردام دکه ام تشت مراقی ما بو و ما هر دخواست زودی خلاص به تداوی ما و بچن بردوام بکن شر مقابل ولو چه نبو وقتی که ما حساب دکه برینداری ما جهن کی گرام بو علی کو من کار بودی علی عسکری دزده وقتی بری اکتیف ببین یعنی پرورده اول گازی جی تابی نوکی دی تربون فرق وجدای خو هه مثلا علی جیانی ده علی طرز و یونتمی خوده ریبازی خوده اجبر قبل غازي يعني نابل سريه برينا هر حواله کی جدا بو مثلا گرام بو حواله هن که بو چاوی خو ندیدن هن جه هر دو نگه خو هن جه فلج بو طبي اف دهشت کو بهتر مروف بجياني بدا گریدان يعني دما مرا بوانا جيان بك جبر از بخوجي نو كتبو ناوان حتى من يه گرانتر دیتن بریا وجه من هنك وطنه دا برینداری جي من دگوت مخوك غازي جنت حسبان من لقو ازي خلاص ببم تداويه خلاص بكم بچمسا شاري خو بكم دفي فكري دبون تابي ما هنك راستي ديتن ادي ما هنك تشهدو درد خستن هولين غازي ما جيانا وانديت پرورده کو بینن زور و زحمتی کو بینن دی ساجی یک بونا وانی بجیانی را به هفدور بونا آلیکار خوارم به هفدور چکرن به هفدور حنه کردن یعنی مورال وانی د استا جیانی ده مثلا مورال کی بلند اف هز دم مروا بخوجی روجن دست کی هنه کی از ظلما بم پشتی وزاتن من بوان مورال گرت مثلا تابی ما خواست مورال جی بدن هنه کی تابی مروا هنه عندما یکی انسان کی نه کهنا اول غازی نه بینه تو چقا بیجی جی تو نکاری بدی حس کردن گرک مروا جیان بکن ببینه دما انسان ده به غازی دوش خبر ده نه برده دما مرا تک همنا وان راستیان ببینه هنک فرق وجدایی هست یعنی مورال وان ده لکو دی بهستر بن دا مورال ده علی کار کردن ده بهتر بدل دانه ایدی راستیا جیان بخو ده بینن و قیمت جیان اجدزان گوری وی بهتر کار دکن این تو آستانگیل پیشا خو نابین یعنی ما بون شاهد جیانی و امی هر ولوجی بردوام بکن یعنی ام جیان اوه یعنی راستیا جیان گرک مروا باش بپارزه يعني هاري داوود خوازم و بيجم انجام نقاش يعني تشتكي يعني روجافا وك روجافا
çaw hat naskirin cîhanê giştî hem Kurdê ku nas nedikir jî da naskirin wekî cîhanê jî bû nav û deng keda ku hat dayîn wê vala derba vala neçe yanî ji bo rojava ez vê her tim bihêvîme yanî hinek kes propagandayê wilo dikin mesela wê zanim yani welhasir dixwazin moral bixin ema wê tu carî ev keda ku hate dayîn ew xwîna şeydê hatiye rijandin wê encamê xwe bigire yani gerek merve hinek seber be yani gerek cecere mala bifikre me beriya rojava hebû yani beriya rojava tu nebû me hat avakirin yani ev e yani êdî ter jî yani hêviya me ev e ku em tabî kî hêviya me destpêkê em serok bibênin êdî ew jî me hêviya xwe tu carî qut nekiriye ji xwe ji wê û em pêşarojê ji wilo texmîn dikir wê dawî de serok jî were nav me wilo berdewam nake yani tabî hêviya me ev e yani em êdî serok bibînin em vî ev şansê me çê bibe yani piranî her şervanekî jî wilo ye zaten yani ji bo wekî ji bo malbatê jî malbat gerek wate bide mesela zarokê xwe wekî ku wilo nefikre dev ji malbatê hatiye berdan û çûne ji ber her malbateke tesîr kiriye merava vê dibêne gerek fam bike ku ne ji bo jiyanek şexsî çi diçin tevlî herekat azadî dibin na ez hebûna min li vê derê ji bo malbata bi xwe ye jî mesela her zarokekî ku hatiye bûye şervan tekoşîn dide ji bo encamê de ji bo wan e jî gerek êdî malbatê me wilo fam bikin wekî ku me terkan malbatê dikin wekî nizam çi gerek ji vê nêrînê derkevin êdî rast hevbigerin yani jiyana rast jiyana heqet çi gerek malbatê me jî taybet malbatên gaziya bêtir ferqa van tişta de bin yani em bêhêvîne wê fam bikin mesela ji bo bêtir tevgera azadî fikrê wê fam bikin ancak wê demê wate bidin tiştê ku em dixwazin bêjin giştî ez ba dibêjim heval Rüstem amoste bû bi elmê xwe bi pêş de bû bi elmê xwe bi pêş de bû karî wî tim şoreş û tekoşîn zanistî û perwerdehî bû zanistî û perwerdehî bû kanî yadê yadê Rüstemê min kanî kanî fermandarê min kanî kanî rê hevalê min kanî yadê yadê Rüstemê min kanî kanî fermandarê min kanî kanî rê hevalê min heval çîçekî wekî navê xwe bû çiya bi rengê wê geş bû çiya bi rengê wê geş bû mîna stêrkê ezmana li ber çavê min wenda bû li ber çavê min wenda bû kanî yadê yadê çîçeka min kanî kanî fermandara min
kani kani re hevalame kani yade çiçekame kani kani fermandarame kani kani re hevalame Ali şerbu mevane agida Ketbuna karvane şehida Ketnava karvane şehida Aha Kürdistan be vezerine Em nahelin heyfu tolave Em nahelin heyfu tolave Kani yade Ali şeremin Kani kani fermandaremin Kani kani re hevalemin Kani yade Ali şeremin Kani kani fermandaremin Kani kani re hevaleme